Na kuntere chandagani borithini baguchunkuna wamba bwarukirirwa narua aria muntu utikumenyeka atonyire ndukene mwe ya M-Pesa na kuya chiringi 30 mbecha baribari na into bingi bitikumenyeka akariba ntere jinande bariuga makarika za wamba na kinyampithukiro cha mathajogoro nijongerekete bunene na nebakuria wekirwa mataja kumurika barabara nikenda kurigiria makarika za Samugaishima ne agotwa chwikinya. Jane Wambui arugorire nduka yake ya M-Pesa na into biorembo kana cosmetics tathainya cherukirirwa imunthi ara igukinya tathai 5 au marukire kwa ndereka ta 6 athi gutaruji ara atigire achokia murango wa nduka enu kira atakumenyaga agitaruji na ati nduka yake ne kure ikwithukirwa ara Mwambojo amwijire chiringi nkuruki ya ngiri 30 na thimu. Kere video iraejokitwe na kamera ya CCTV, Mwambojo arionekana akithungira ndukani ino ndarika ta 2:30 nyuma ya mwene nduka kumaruka ara akuonekana agicheria mbeti irekuri na mbia inu na mbere ethira ndarika 1 na kuri akurutha Wamba bobona au maruka gicoka nethira murango bona bingite tebu emupinge ni murugure banini kutonya nethira kibeti giakwa gitebo na kila kamatete more than 30,000 na ilale na thimo ya M-Pesa bado na intojia kwa edin akariba ntereno ibegitwa bakilalamika kwa kagita igwambabo mithemba na mithemba njirani ya kuma Ndagani kwenda Magisusa. Tumeshuhudia wizi hapa na ni ya kustua sana na imekuwa ikifanyika kwa muda mrefu. Wiki moja unapata duka kama 5 zinavunjwa hii area. Kutoka mahali kama hapa mpaka hiyo kona nyingine kutoka hiyo pande ya Slota. Baya kuma kwa fula kwenda Mohu. Mboli nembie bo ya eleni. Antu matora kulingwa ngeta bo. Kasa wasia mutegi ne kairwe bo. Na gotonto na no kethinga terwe. Tari kwina cases mingi muno kethikiria ukigwa mwana mwarenda mite ya gucunwa thimu. Ukithikiria ungino ngacunirwa thimuku bariuga makarikata mama imongerekaga muno kagita tagaka aritoba chokerete university. Sasa ndio wizi inaweza kuwa ina peak zaidi. Juu pia kuna new students na wata mix nao wakaendi kama wajulikani. Hiyo ndio kitu tunahofia. Ende bariuga makarika mama imatemete bagaturaga no we bakuiwa kana kinya kwithukirwa na silaha bakiura ya thirikari ichunkune karikarire na muntu ojo awatwe na ajukirwe itagarira kiwatho. Iria cionthe cia Ndagani ciusa ciena security right lakini thiini wa Gisusa gutekerwa security right koguo kiasi anothiete olwenga na njira tuge oli mwana mwari kana no oli nthakawe kana maitu ukethiria no gukira kuthie na njira enu nontu kutina security no banini ningiromba tu twikiriro security kenda ntura no igwere sawa Mundo nwasoire muntu akumukinyia mali antu maile kabale 50 nonto abikibiki nwetekero bo. Kitu tunaomba ni maybe government consider what they can do activate kitu kama nyumba 10 tuwekee street lights. Hiyo maybe tuta feel safe. Na pia landlords wakuwe part of it waeke wakazi wao security lights. Borichi bariuga tayari ibambiritie ochonkoni boe karikarire. Nkiripotera Wero TV kuma ntere cha Ndagani chuka mbeta wa Samuel Gaishima.